Abanyarwanda bakunze gukora iyo bagiye gutuma imodoka mu mahanga. Hari abaturage biganjemo abacuruzi bavuga yuko imodoka zabo ziheze ku mupaka ndetse mu Mombasa, bavuga yuko izi modoka bafite impungenge yuko zigiye gutezwa cyamunara bifashishije kampanyi ikorera mu Rwanda ibafasha kuzana izo modoka bita Buza Shopping Line. Bavuga yuko iyi kampanyi nibafasha kuzana imodoka kugira ngo izigeze mu Rwanda. Bavuga yuko rero izi modoka ziheze mu makontineri hano mu Mombasa, bavuga yuko zaba zigiye gutezwa cyamunara. Basaba ubuyobozi bo mu nzego zo hejuru kuba babarwanaho kugira ngo izi modoka zibagereho, kubera ko barahangayitse cyane. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu abanyarwanda bakunze gukora bazi ngo bari gukora ibintu byiza cyane. Bavuga yuko izi modoka hano mu Mombasa zafatiwe mu cyambu cya Mombasa, zarimo zambutswa magendu ndetse zikaba zarimo zambutswa mu buryo butemewe n'amategeko. Niyo mpamvu izi modoka zafashwe. Birahita bitwerekeza ku kiganiro nabateguriye nanone hano mu mujyi wa Kigali, aho abanyerondo biganjemo urubyiruko bakomeje gukora urugomo ndetse mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. Abaturage basabye yuko bashyiraho amategeko yihariye n'amabwiriza mashyashya yihariye ndetse no kujya bahana abanyerondo. Bivuga yuko rero abanyerondo bakomeje kujujubya abaturage, ndetse ahagaragaye nka Nyabugogo aho abanyerondo bakubise umuzunguzayi bamuta mu mugezi wa Nyabarongo. Ngira ngo uyu mugezi wa Nyabugogo murabizi ko bigize kuhatamo umuntu, ndetse abanyerondo bahatamo umuntu bitewe nuko ngo yari umuzunguzayi, ngo yari arimo ngashaka kubarwanya. Ibi ngibi ngira ngo murabizi, si inkuru mbarirano. Abanyerondo rero bakaba bari kubasabira ko babahereza ibihano byihariye cyangwa bagashyiraho itegeko ribahana, ndetse kugira ngo ibi bikorwa bakorera abaturage batazajya bongera kubisubira, kubera ko ibi ngibi birarambiranye. Iki kibazo abaturage bamaze iminsi myinshi bakivugaho, bitewe nuko iki kibazo badashobora kugikemura. Impamvu bano banyerondo badahanwa ni iyihe? Ese abanyerondo bari hejuru y'itegeko? Ese itegeko hari umuntu ritareba? Ese itegeko hari umuntu rirengera no ritarengera? Ibi ngibi rero turaje tubirebere hamwe, ariko reka tugaruke mu cyambu cya Mombasa aho imodoka nyinshi cyane zaheze. Izi modoka zaheze mu Mombasa, ariko reka amakuru yacu tuyatangiriye muri Mombasa. Ariko reka nanoneho mbere yuko tujya mu Mombasa, mubanze mukore subscribe, mufungure inzogera kugira ngo muzajye mubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mugiye kwana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahira hano mu gihugu cy'u Rwanda, araza kutugeza mu Mombasa, anatugeze aho zino modoka zaturutse. Hari abaturage biganjemo abacuruzi basaba ubufasha inzego zo hejuru kubera imodoka zabo batumye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziheze ku cyambu cya Mombasa, aho bakeka ko izi modoka zazatezwa cyamunara. Ndetse izi modoka bazituma bifashishije kampanyi ikorera mu Rwanda ibasha kuzibazanira yita Buza Line Limited, Buza Shopping Line. Iyi kampanyi rero ibafasha kwambutsa imodoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Izi modoka zikaba ziheze mu cyambu cya Mombasa. Ese mwari muzi impamvu zino modoka zaheze mu makontineri ziri mu Mombasa? Hari ibintu bitatu rero abanyarwanda bakunze gukora iyo bari gutuma imodoka. Nago bitanga imodoka zizaca he, nago bitanga imodoka zizabageraho ryari. Icyo bapfa bo ni ugutanga amafaranga bagategereza ngo imodoka zizabageraho, nyamara hari igihe mama muri kwishyira mu bihombo. Izi modoka bavuze yuko zarimo zambuka mu buryo butemewe n'amategeko mu cyambu cya Mombasa, bivuze ngo zarimo zambutswa zitasorewe. Nibwo bavuga ngo izi modoka zari zambukijwe zitasorewe, niyo mpamvu kugeza na n'ubu ngubu ziri ku cyambu cya Mombasa. Bivuze ngo izi modoka zafashwe ziri kwambutswa magendo. Bivuze ngo rero hari ibintu abanyarwanda mukunze gukora, mukikururira amazi kandi muyita ikiziba, bitewe nuko izi modoka zigiye gufatwa zigatezwa cyamunara. Ariko abanyarwanda babahumure, iki kibazo bari kugikurikirana, gusa ibindi biri buze gutambutswa turaza kubibabwira. Amakuru yacu naya ngaya tuyasubikiye hano mu Mombasa. Izi modoka zari ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zifashishijwe cyangwa kampanyi zibazanira Buza Shopping Line. Bivuze ngo rero nihagira ni makuru asohoka turaza kuyabamenyesha. Reka amakuru yacu tuyerekeza ku banyerondo biganje hano mu mujyi wa Kigali. Mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gicukiro ndetse na Gasabo. Bano banyerondo bakaba bakunze gukubita ngo abaturage bakanabakomeretsa bakabasiga ari intere, bitewe nuko ngo ubufasha ngo babemerera ngo bwo gukubita no gukomeretsa. Gusa ibi bibeshye, nta tegeko ryemerera abanyerondo gukubita abaturage, ubwo abanyerondo bashinzwe gucunga umutekano w'abaturage, ntago bemereye gukubita abaturage. Abaturage bavuze ati se hari itegeko rirengera abantu nitaba
kubarengera. Ese itegeko rirengera abanyerondo ntabwo aricyo twebwe riturengera? Ese ko cy'abanyerondo badukubita twarega ntibigire icyo bitanga? Ibi ngibi rero byahise bidushyira ku nkuru yacu iri kuvurwa mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, aho abanyerondo bane bafungiwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, bakaba bakatiwe imyaka 3 yose. Bivuze ngo rero ingingo yo gukubita no gukomeretsa ihanwa n'igifungo cy'imyaka 30, gishobora no kugira gihanishwa n'igifungo cy'imyaka 3, gishobora no kumanuka ikagera ku myaka 2. Bivuze ngo rero gukubita no gukomeretsa hari igifungo cyabyo. Ngayo nguko rero amakuru yacu tuyasubikire hano, kiganiro nakagaruka akazi mu myanya itandukanye. Ngiye kubarangira akazi banyarwandakazi, abantu mumaze iminsi muri mu bushomeri, abantu mumaze iminsi nta kazi mufite, ngiye kubarangira akazi ubu ngubu mutandukane n'ubushomeri. Gusa aka kazi ngiye kubarangira gafite kondisiyo, gafite amategeko n'amabwiriza kagenderwaho. Mu mwe Garonde Hotel turashaka abakozi nibura barangije mu wa 6 segonderi. Abakozi bagomba kuba bujuje ibi bisabwa: abantu 3 baziranye, fotokopi y'indangamuntu, CV isaba akazi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndibuze kubabwira. Bivuze ngo rero wowe ushaka kano kazi iyandikishe vuba hanga. Akazi k'ubushefu bisaba ko warize hoteleri, ubizi neza ibyo ukora, ufite diplome, ndetse ukaba uzi cyangwa ukaba ufite experience y'ahantu wakoze. Aka kazi urakabona. Akazi k'ubukurina ni akazi kisangamo buri wese. Nawe wajya kwiyandikisha witwaza icyangombwa cy'uko utakatiwe n'inkiko, abantu 3 muziranye, ndetse na fotokopi yawe y'indangamuntu n'ibaruwa isaba akazi, ndetse na CV. Ibi ngibi ubigezayo bakabicekinga, bakaba bakwemerera gukora akazi. Akazi k'ubusekirite icyo gasaba ni ukuba uri umusore ndetse umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite mu mubiri, igipapuro kigaragaza ko nta ndwara n'imwe ufite, ibipapuro 3 bigaragaza ko abantu baba bakuze, na fotokopi yawe y'indangamuntu, CV, ndetse n'ibaruwa isaba akazi. Ibi ngibi bigashyikirizwa aha muri biro. Bivuze yuko rero ukora iyo usanzwe warakoze kano kazi, winjira mu kazi nta kindi ugenda guheza uniform wambara. Iyo usanzwe kano kazi utari usanzwe ugakora, ikintu baguhereza ikosi ry'amezi 3 baba bagutunze kandi bakumenyera naho kuba. Bivuze ngo muhawe ikaze. Mumpamagare, munyandikire kuri WhatsApp, ndaza kubarangira kano kazi. Nimero bambujije kuba nzishyizeho ntago biraba approved, ariko barimo barabyaprovinga mu mashini. Bivuze ngo umpamagaye nagufasha nonaha. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha.